before. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected. Efisi yabo ni gukwana nirigoriria mubuko asibego babwatemereryo ao korengana muno konyora gwicia mate ili kwene kingakira umwana ngonyorare egesomo nigo bakuru busombi kucyasa bali bara HD scholar asibego bali barase boarding babata mazingira maya yo gusoma intechnico egendrete tutarelero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasa matuko ali busyo asamange nabo wakisimbwe trase kinaba kitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo engia Omogusi Mwakono Uhuru Superstores na indi yakoletile Black Friday. Black Friday Next tariki ya 25 cy'umutinyo wa 11 ninjwe kumbulire ibintu asamaguri yayo omoroka bunabono ebintu by'ubwagaci buna amabati emisumari kisimiti kicuma nekirangi egatinto bindebinge oigo ninjwe kumbulire kindangira bunabono amasi ya mandasi aliyo kuruga emechere kisukari amabuta y'ikinyini egatema munyuranda mange ayuri kumbura sedihurira mu buko bitobeyo byo gutumika asenga bunabono kisabune kitishio kipampas egativa indebinge byo gutumika asenga aserigurira mu buko ni njubwe kumburira ya onsiye azitituka cya Uhuru Superstores imeyobo cyo busongo litukone yuma yekitariki ya 25 yane Black Friday tebi musanya twenyorere amamunyure ya Christmas gengyo ime ya Uhuru Superstores. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Wairabia na indio mwancho murigiriro Getembe TV ritukeriga ria Ijumaa tariki 24 karibu sana asikionga chinsa inye tiabono omarigo batunyare ko yatakuna ali agenderete ana muno ase ensemo ya siasa nchenkruko Matilda Obaigo Wilson Amakori ayaga koretera asinchira ire inchira yebimanyerero karibu sana chinsa mocha Facebook na Boigo YouTube tayari na Getembe TV na nekirongo chaka ikionga chinsa inye chabono goba niho chaka kurase wizara eri yechisemi ekirobono muwaziri bwechisemi musike Julius Ogamba litukuria rero anyara gotenenera okwiguro kwa matemu yo mwerio kigema lisakara ria physics kuraria se county ya Nyamira nekirobono anyare gukwanira mirobiriria serikali ebigetaroro kiapuna umuroberi OCBE onyare koba kugwikirana ase chinsemo chonse korende na neni gatabiruna amatemumbu yanyarire kwera nonye botutukanu bwabete bokwenekiwa ase chinsemo ogete umurikito Fatgad Gisembano roboti rasenchira engikirano kegema
Amatema amanene ye klasi kya 12 nigo aika omwerio rituko ria rero asumwaka uyu ase ritukeri ria rero nigo omowasiri bw'ekisemi imeyense omoske Julius Migosi ogamba ara ukoigurwa we container ya matemwa ase sub-county ya Nyamira North imeye county ya Nyamira oyoboigo oira chinga kyecho na hagukwanira omoroberi oyo iga bwa matemu buna obeire. For several weeks, center managers have risen as early as 4 a.m. or 5 a.m. to report to the examination container to open it at 7 a.m. daily to collect examination materials. Supervisors and invigilators have prepared examination rooms each morning to ensure that every learner began their prep on time and in a conducive environment. Their consistency and discipline have been central to the success of this examination season. Efforts were made to ensure that every registered candidate sat the examinations, including those hospitalized and willing to participate. We commend the resilience of these candidates. Sadly, we lost some of the candidates during this period. To the families of the deceased learners, we convey our deepest condolences and stand with you in this time of grief. Ukwanira obungainiriria asa matemwa ayo nigo omowasiri oyiga atebire ayaiga. Isolated cases of malpractice were reported. During the administration of the 2025 KCSE examination, 418 candidates were reported to have engaged in examination malpractices compared to 614 candidates in 2024. This despite the fact that this year we had the largest number of candidates at 3.4 million. Measures include the registration of examination centers, nullification of results, disqualification of candidates, and criminal prosecution where necessary. Impersonation cases will attract severe sanctions, including barring candidates from sitting KCSE until 2027. I wish to emphasize that all reported cases will be thoroughly investigated and appropriate action will be taken in accordance with the NEC Act, including cancellation of results. Omoske Migosi boigo ukwanire emeroberio eria babekire buna ewizara erio gocha kweneke buna amachibu asa matemwa ayaiga buna nigo arachekoba ayoboene na boigo obwasioku. Ministry assures all candidates and the public that fairness will prevail. 32,558 examiners will undertake marking in 40 centers with strict integrity checks in place. Examiners from compromised centers have been disqualified from participation to maintain credibility. Inganonya amatemwa yaiga a KCSE oika omwerio rituko ria rero nigo aria yechikuru chobobundi arache kogenderera. A total of 15,266 candidates are sitting business examinations and 38,959 candidates are sitting technical examinations in 752 TVET institutions across the country. These examinations commenced on the 17th of November and will conclude on the 5th of December 2025. The Ministry assures all TVET candidates that the same integrity and fairness applied to KCSE examination will govern these examinations. Chinkaki echecho nigo omowasiri ogamba abayanekeria abaibori baria abana babo bakora amatemwa a junior school buna nigo amachibu arache korarigwa omochakano bwomotienyi o 12 erio abaibori banyore chinkaki chinyororo chuko harigania abana babo boikeranu. The Kenya Junior Secondary Education Assessment is ongoing and all efforts are being made to ensure results are released by the 11th of December 2025. This will enable the ministry to conduct placement of learners into senior school based on their strengths and interests in the three pathways. That is, early release will also allow parents to prepare adequately for admission before the festive season. The ministry remains steadfast in its mission to deliver quality education and uphold examination integrity in line with the aspirations of the Constitution and Vision 2030. Hinko ripota Getembe korwaiga ekerenyo eyegotoka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Njefatigad Gisemba.
Mwancho mwarigereria gutigana nayo nekira bono amatuka make kigima atigarite rindo bochori oboke by elections chinyare gukorekana gusibonyare gukorekana ase chinsemo asensemo iri ya Nyansiongo nigo bono egati ya barai kurase serikali nene bakorawa na Dr. Fred Matiang'i na boigo negati ya barai abakorokura aiga ase liroba ria gusibono banyari kubeka chikambi ase wodi yo ya Nyansiongo nekiro bagendete kubakira ekoko abo bari ababwatani ebabo nechinga kecho nigo baboriri obotorero bonyare kwenekiwa ase obochori obonene obochori oboboke burachi gukorekana ewiki egocha murikito Polycarp Okara no roboti rosinjira engekerano William Ruto watu wa UDA nasi tare yega yomurwaniri wekirogo kiburayo bunene bwense Moske Fred Matiang'i amonero mbe yabarai bali bakomoko boko kurwasa rugongo rwa Gusii abo babekire kambi imeye wadiega ya Nyansiongo amangana UDA Gusii ndotageti toigwana nene mangana UDA ndotageti Gusiiga nano ndumoko yukubwate si UDA botuko mwaso mumokani ukwana chinga chetare yega nigo bagendera ko bakugikiria serikali kuwatekana mone chira chiri yalire taba Kenya into korengana mona brabo batarekirania na boigo kugikiria serikali yigana kugania bananchi ko yake tege no mongwano ulio kungainereria mwenyore to bongara gari arieta mwenyore to mongana yo muri matebete aliyo sia tebete mwana kunyarora e pare ya tebete nganiga ringunero e chire ya tole chibasa chirinjiro nganchire tutinde ke UDA na batabine kurbaro yabere ngaki Kenya yaitabirenga omonto toko uburai bwa Kenya numwana itoyo mukuru kungaki esabani ito ege muchaka teresi nasaba Matiang'i gagukwana sinsemo chiri cha kijauri igagendere ko bakakogania erombelia kwa serikali okoboko gukora siasa chire cha masikani likali ukona kuramana chikula ne mangana yo parentese ne chikula bantu mo watu na muchona bantu ni mote mochona serikali ne materia bantu aminto le rongo kwana na mangana iganka amakoni mchana na kola tuna kairitu na kola bantu babwate bitina nenda mwamu ne libero ne serikali ya guramba abantu bakomwati mpaka sino nyomba kesona bao para terese yo ukora moko guchao ngo ngo baba abantu baito mutagitigo abana baba tumugo chaga bagenda bakamchibesa n'umuntu yo kugamba bate bachikonda amaga kesona seito bachega igaseito Nyansiongo bachikonda miroro na wachega igabachoro muntu UDA bande taro busoku na setare yiga yarorekanete no kubakire koko bali abakuriye karego kyobo MCA asochulyo boke imeyo wadiga ya Nyansiongo na nene abo bakweberekerera erombe yiga ekoko boko Matiang'i gukwanira Jackson Mugusu amona Kevin Maranga ase abaraya bange barorekanete kumwakire koko Jackson Mugusu yere motuga ilabantu baminto monga inwa igere kati ya Fred Matiang'i na Kasongo yewe ka 27 mwakere Mugusu chikura na tebe mutu mugirango iwango tebanga tarehe 27 wewe omuntu kurukumu wewe Mugusu ndiana togakuwa na baba bakaita barana bakatemaga uyaye omaisho yo teta kaniba cho akanyoma mokungu komo akore ngapatalete Mugusu na sensemo ya Brondeli abaiga na barabwoni gobe yakire koko asikiro yomo koligia konyara kobaga kwewa chikure chiga akonya kubwati kurumagaga na retire ritingeria nega na endo teiru wa karaira bora na kimuntu kyo tari kuigwira banene baye we apana muntu kuigwira banene baye wacha toro 27 tumaki mali
nabo omutegerere morabuna abantu bakubaunchia bokorana cyangero cyasigite amoko bako cyatoriondo basi nabayo Erombe yiga habigo nigo yagendere ko bagekolia eiranga nejuko nyara ko bagekobeke kambi meyo wade yiga wika chikure chiga cyerire nenchire ya moyo kogesa ububuyo bonene none gae wiki hengi tara na inuma Ibagendi kayale korwa mpaka chikura chakwe Ibagendi none gae nkolenda chikura libolo linene ndizinga ine chikure chiga chiraisa kobaganwa ase abayiga babere Erombe ya matengi nechiko nyara ko bagekogesa ububuyo bonene kurwa sinseme chiga asobochere wigoboke uruberi gokorekana eikigocha na William Samoei Ruto anza kupanga safari yako mapema. Umetuchosha. Maliza uende. Maliza. Iginko ripoteri getasini kya wanchete kya Gatembe kurugaiga imeye wadi ya Nyansiongo ebunge ne yaburabwe county ne ya Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp Okara Mwacho murigirira na gukoira wika ase bunge ya bumachoge burabo asomoroperio ubu empowerment wasobwo gusira ebyombe ao nyara gukorekana ase chinsemecho anene muno gukorigereria abasubati abo bare abatakanwa nigo obono barengi korawa noyo manyakanete na Helen Makone oyo ore mu director ase ekiombe kya Lake Basin Development Authority nekira bono banyara wasioria abuna nigo banyare ko gosekiombe kyo ko banya ebyombe banyare kwerikia nigo birache ko bakonya ase amatuko are bosio nase chinsemecho egati yabarai ba gesiasa banyare gwikirana roro nabwo waka siasa entinde buna omuriketo Daniel Ontiri atwariganiritie robotiro Gukwana chingaki chigikaro ekyo kyarengete gusira ababuraka kurwase bonge ya bumachoge burabo imiye county ya Kisii asomo gokoreka segeti yeskuru yoborosi ya magina sifuna nigo chingaki ekyo arabaraye bande ase gotuguterare roboti rwabwatugetwe ase bonge nene numurai wense Dr. William Ruto ose State of Nation Address bateba nigo rwarenge oruo bolimo na nigo Ruto aireti chinga kechio gosome manifesto ya ye yogo chigotumeka koligia ogochorwa hase gipindi gya kabere. Sisi wana ODM nilikuwa pale KICC wakati ambapo tuliandika mkataba na chama cha UDA. Hiyo 10 point agenda William Ruto hakuzungumzia hata point moja wakati ambapo alikuja pale bunge. Tulisema tunataka watu waache kuchukuliwa na polisi kiholela na kuuawa na polisi. Bado nasikia kuna ripoti vijana wanachukuliwa na polisi. Si ni kweli? Sasa wewe ukituambia kwamba umetekeleza yale ulisikizana na Mheshimiwa Raila Odinga, wacha kuweka maneno kwa mdomo ya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu baba alinipa hiyo kazi. Mimi ndio mwenye kuandika huo mkataba na marking scheme ni mimi niko nayo. Hiyo ni kusema ile bonus mulilipwa last year imeongezeka with over 54%. Mimi ninajua kwa uhakika hapa Kisii bonus ya majani chai mulilipwa shilingi 6, 10, 11. Ni ukweli si ukweli? Rais alidanganya hakudanganya? Aende asiende? Yesterday you came to Parliament with your usual lies, with your usual schemes to hoodwink Kenyans one more time. You came to Parliament to launch a manifesto for the next election. You were shy not to tell us the lies that you've been telling us. Huyu jamaa anatumia kikao ya wabunge to launch his campaign, na kuna wabunge hapo ndani wanampigia shangwe. How those people were hired to launch a manifesto for re-election. That was not the State of the Nation address. We demand a new State of the Nation address that is constitutional. Asomoiga uyikirenwa na barai au balia bensemo yugo pinge serikali. No aliganigwa na mbunge we bunge yo moske Nelfason Obadia Barongo.
nigo bamenta buna gwika bono tibararora kende kia serikali ya Ruto na igo mbagendererie omokia asoko ene kibuna obeire omubwekano gukora sigipindi ekemo. We will not allow you 1 extra minute in State House in 2027. President William Ruto, you have been saying there is no one-term president. Wewe na rafiki zako mnasema eti mtaiba kura. Sisi pia tunakuambia, pia sisi tumejipanga, hiyo kura kama ni kuiba, tutaiba. Huyu jamaa aende asiende. Aende asiende. William Ruto, you are going to be an example of one-term president. Rais wa Kenya wote kama hata perform, kila rais ambaye atachaguliwa Kenya hii kuanzia kwa William Ruto atakuwa anaenda kipindi cha muda wa kwanza unless he performs. Sisi tunataka kumwambia Ruto, sasa kila mahali akitembea ni kupeana pesa. We don't want cash money, we want services. Tunataka watoto wetu waandikwe, walimu waandikwe, JSS waandikwe, watoto wetu wakienda polisi waandikwe. Ukwa na chinga kicho boigo niko bamenta buna uburai bwa bono bado tibaramanya amaganio y'Abakenya ni chinga kiche ikire bono Abakenya babwenete gocokiriogi kubwatekana n'uburai bube. Sasa sisi tunaambia serikali, sisi tunafanya majukumu yetu ya kidemokrasia kupoint out where the government is going wrong. Hiyo ni haki yetu. Wawache feelings. We are doing that which is in the constitution. Somo igoyo abaraya baiga niko basangiria shilingi milioni 3 nugutaibere ebese erache gokonya ababuraka gwetania chiribusato ubunencheremo yoko ene kibuna nabarabwo begendereirie nkurubaterega seni kya getembe kurega sebunge ya Bumachoge burabu imiye kaunti ya Kisii litere ngoro kwa Daniel Untiri Koirania oikanande asichinsemo cha Nyansiongo ase amanganasi ase county ya Nyamira nikobono igati yabasubati anemuno bali barabarai besokirie nabo yukogikiria chinkwana chae omoshimiwa Kefa Mrefu oyobono onyalete gukona chinkwana chintindiri tukoregoro kolengana na brabo hochase oyore omwakilishi bwabangina kurase county ya Nyamira omusike Jerusha Mumanyi kolengana na barai abo basubati nikobono banyale kwerabuna maskani nabone tukubwatoko gochase abarai anemono abasubati anemono chinga kichiga ekiroti campaign tintindi chigenderete kobetanse kobwamono nekiro babolire obochori bole bosyo bonyara gukorekana asinchira ere ya maskani molikito nende Paul Kapokara no robotiro asinchira engekirano kigema kubwatekana monengwane yabwatogete yo kabero mwemsi umukoro Okisi Central Kefa Morevu eyo yarorekanete komochecheria omujumbe we county ya Nyamira musubati Jerusha Mumanyi nigo egati abasubati kurwa ase ebunge yega ya Burabu esokire na kugendera kwemurunganire kubwatekana monengwaneyo kolengana hamo na Burabu yarorekanete koba echeche ochiasa abasubati omongina obwata abana obwate muwaye paka abachokoro akiekero omurayi omusacha omonene agojari ase tole town echiro omana gokwana ng'omongina Jerusha Mumanyi mama county oli oratolendire buna ntwebirema kakito kong'ata bwati nyone yaime bono okutari ogotobo kongu era ningo korwai uoye ngotebya abana baina mukaye mang'ana ayo nigo bagendere ko babagusaba abasubati gosikwa umwane nyaruka egekogera bonse nigo bwatubusubule naboigo kwanekirwanga obusuburu bwabo kulindo bole. What we are demanding is respect to the girl child, to the women in the political circle, and particularly this time, we the women, we want to be protected. Equal. Yes. We don't want any harassment. Ndotagati omusubati achegigwe aramwe. Omongina Jerusha Mumanyi no omongina tosigete. Yes. Igo bagendere ko babakuganya masikanya manene gati yabo nakugikiriyo kwachiriro kukwagendere ko bakugwachirirwa nanene okwamangana oyo tetogokwana lingana lya somongino oyo ngasa yasoke
Nande banongo tabaiga abangina tigato sikwe abangina tigato sikwe abangina akorendo mwana kwarendo mugakoyo kwarenda isobyara bana kero botago totene nagakora momongina ane gento gyoka totageto korwasa morefu Borabu garwete Kisi County agacha gusariga borabu intundura tenenanga ngoto wakera tikura goseni ngona ngo omokubo itomati anginara na mukane tiaka motabimbo bakwana nigo bamuburirie omusikeke va murebu wesokia teneni nagusaba ukwabera kubwatakana munenga neyo elio kwene kyamasikani ase siasa agento ketagete murebu akore no gusaba ukwabera gosaba nyina bagenda bagorere iye na beya mo bonsi pi acha tu saba mabera nigo bagendere ko babakuburia siasa imeye wadi ya Nyansiongo kwaniki wakorekana asomolembe na nene chinga kibiru bigenderete kwengekana osio ubachuri wo wakeborobeiriye ewiki egocha chikurechi totagete omarembo bororo onde taramonde ayabu no morai osikire ina kiora aruseino Kisi County ochekora amo monto in Nyansiongo ward eyi twakanira bi no mwelio ye nigo babwatukira bosemi iguru na kyabasubati babwenete kunyara ko babakorendo nakolitwa ase ebinyoro omwana omunyaroka asikwe omwana omusubati omongina tigatosikane intu n'abantu abamo engana yokoligera lyomusubati ochanse eitatakeiri toligera lyomotwe intu n'abantu tobwata obongo tosomirie totige kabisa Ginko ripoteri getaseni kia wanjete kia getembe kuro igaime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara Mwacho muligere na nengo kwirania asichinse mochiri chabo machoge kirabono igati yabara ibe kiama kirikia ODM bakora wa no yore mulikyo monene oyo ore omo senator bwe county ya Nairobi omoske Edwin Sifuna na boigone gati yabara ibande koro igasoro gongoro agusi nekiro naro banyara gwa kasiasa entindi anene mono nekiro bagotabuna ekiama kia ODM tikeri gochikobwate cia serikali ya Kenya kwanza oika asobochori obonene wa mwaka 2027 nekiro bono nyara batabuna siasa eyo kusandake okubwaterana egati ya serikali ni kiama gya ODM nigo kwanyarete kurawa na boigo kwa ruetwe nere omosikenya gusira Raila Odinga korenda bono nekero batebire ODM tego chikobera ase serikali asti amatukamange na hawa ndugu zetu ambao wako ndani ya chama cha ODM wanasema wao wana support hii kitu inaitwa broad based. Hakuna ubaya, wewe support tu, lakini msifikirie nyinyi ni wajanja sana. Ukikaa unasikiza mdomo ya hawa watu wa broad based, wanaona wao ni wajanja sana. Anaanza baba alituambia mpaka sijui 2027, sijui Ruto akifanya hii, sijui akifanya ile, ati sijui tutamuunga mkono. Nani alikuambia? Baba alisema, who has told you that ODM will not have a presidential candidate in 2027? Who has told you? Heshima kubwa ambaye tunaweza fanya kwa Raila, tusiingize maneno kwa mdomo ya mtu ambaye amelala, kwa sababu haizi amka kujitetea, si ndio? Mimi kama Sifuna nataka niseme ninawaheshimu wabunge wa ODM ambao wamesimama kifua wazi, kama ndugu yangu Samuel Atandi amesimama kifua wazi akasema yeye baada ya baba kufa sasa kiongozi wake ni nani? Ruto. Hiyo ni sawa, tunaheshimu hiyo demokrasia. Lakini hawa wakora ambao wanajificha ndani ya ODM na kila siku wanasukuma sera ya William Ruto, leo nataka niwaambie nyinyi sio wajanja. Tunajua ile kitu mnasema na tumewaonea inzi ya 18. Na sisi ambao tumesema hatutamuunga mkono William Ruto, pia sisi tupewe nafasi ya kuzungumza. Na nimesema mimi Sifuna, mtu yoyote ambaye atatusaidia kufurusha Kasongo ni rafiki yangu. Tukianza na ndugu yenu hapa anaitwa Fred Matiang'i. Unanielewa nyinyi? Unanielewa? Unajua wakati mumeenda kuwinda chui, unahitaji mtu mmoja anashika mguu hii, mwingine anashika ile mguu,
mwingine anaidanganya na nyama, tunafunga shingo, mwingine anashika mguu ya mbele, alafu mtu anakuja anapiga mshale, hiyo chui inaanguka chini, si ndio? Wacha Matiang'i ashike ile mguu, Sifuna ashike hii ingine, Kalonzo ashike ile ingine, Obadia mdanganye na nyama, kidogo kidogo kasongo wapi? Chini. Lakini ile kitu ambayo tunajua ni kwamba nchi yetu haiwezi kuendelea jinsi ambavyo inaendelea. ODM is not a Luo political party. ODM ni chama cha kitaifa. Na Secretary General wetu anaitwa nani? Edwin Sifuna. Anaitwa Edwin nani? Sifuna. Sisi tunawaambia wale watu wanajipiga kifua ati ODM tuliachwa broad base. Mimi sasa nataka kuwaambia baba pia sisi alitupigia the Monday before the Wednesday before he died. Alituambia nyinyi vijana endelea kukosoa hii serikali. Hii serikali mimi nakaa nayo namna hii ikifika 2026 kama mwezi ya 3 namna hii sinaondoka. Sivyo? Sisi nafanya nini? Raila is not the first time he joined the government, but he joined the government to live 1 year to the election. William Ruto cannot be different. Serikali ya Ruto haiwezi kuwa tofauti. Sisi watu ambao tuliongea na Raila alituambia tarehe 9 mwezi wa 3 2026 ndio ilikuwa siku ya mwisho kuungana na William Samoei Ruto. And we are here to tell the people of ODM tarehe 9 mwezi wa 3 2026 mwaka ujayo, prepare for state of emergency in the party to relieve you out of Ruto's government. Mwancho murigereria kwirana wikase kaunti ya Nyamira kubwatekana neke tambokero kigati yaba MCA guchaka gukwanira engana yo kumurusia bisi mugavana obwe kaunti yo Omosike Amos Kimumenyaribo nigo bono ebirengereri ao bigenderete guchangeru gose ebirengereri ao nigo bigenderete gusangirirwa korwasi abomenye be kaunti ya Nyamira nekero egati yabange babo banyare ko babakwe murungane buna serikali ya kaunti ya Nyamira nigo yabirike gutwara okunguzanana asi emyaka yoburai ekorwa obochorio bonene mu mwaka 2022 gwikira asebire bigane kero bagotewa una chinga kichiga nanda kumurusia mugavana Omosike Nyaribo abisi nigokora chikoleto muchando monene asi chinsemecho ikiagira nonye chinga kichio ko ene kiamagendero tichi raba chigotoka Niko nabo gete mapema by saa 3 na ondege tu asinge nchubate beten saa 4 public participation nigo chaka ono linde nacha mapema egere nsaini nyaliba yagendeka nyalibo otwangushire nantu abagusi nantu abanyamira mwarora nalikeroka ekiasabo mo president niga musabete e wall kakina ntu abanyamira ntu abanyagesima tirindete otwanyare usabege ntu kiamana kurwase omukubwa wenze Henko yani nyalibo no muororo nonye ninche namanyite gukwana una muruki gande kienye kilimanu nigo na kire saba kiari no namanyire gukwana ntobu etotagete maendeleo kivara kire mai county yeto kire mupi tore meru kindroche abana baito barogo tukinta kana kiatika ire kibe ku kiskuru ababura kabari ndubu yakikimamba cyacerigwa ntoko urwe gasi yitu twakoreire mune byombe by'omuntu gutaburi mune kagonkorwo genda n'ingintu kiao gwakoreire hapo mahali walikuwa wanataka kumpea stress waje wamuwache amalize kipindi yake. Alafu akimaliza kipindi yake unajua ile ni mzee wa miaka mingi. Hata nyinyi watoto ona, hata hao wakaso waona. Mzee si rika ya miaka yenu. Uwache amalize kazi yake vizuri tumpikie kwa heri kwa sababu tulikubali tukampea kura. Kama mzee awe impeached tumekataa kwa sababu tunaona ile kazi yenye amefanya na kulingana wamesema kila mwaka ikiisha wanasema ya kwamba awe impeached kila mwaka. Hiyo ni kazi ya kuharibu maendeleo. Nataka niwaulize wananchi,
Kusema ukweli, hayo ni maendeleo. Fitina ikiwa kwa ofisi, hata kama unafukuza bibi yako kutoka nyumbani unamfitini kila wakati, maendeleo gani yataonekana katika hiyo familia? Muna toroje chi allegation babegete kulingana na muhaka kulingana na nchi saini to gotomero muhaka allegation ni entangani ne yogote batara koragasi omondo twachorete ina ward igakoro kwa mo MCA oeteirie omugavana chibese around entangani around ya kabero moeteiri chibese eri entangani tabwate tichibese chiria se chiagenda igobona abantu bari nyamira batopanisheti na ba MCA nyora igona nyore form teyo because yonaja chinsa chiria chibwenerete ko capture gotekia ngokora public participation. 2 ntingo ansa goteba ngega banegende kantararo gwatu wosita form and the notice kikiarenga assemblishment impeachment nare gotukonya abakenya nare gotebia emeti mwatokonyire sana mwatokonyire korete ebintu byitu komanyeka. Ukoirania ase serikali enene nigo bono mukonyi bo murai wense muske ekithire kindiki bono litukuria rero anyara kura igatia barai gocha ase bunge ya Mathira yogotoka ime ye county ya Nyeri ka ukona kura ase bunge yo nande ere bunge yanka yo kabere mukonyi bo murai wense mukoro muske rigati gashagwa niganyara gusanga ana bamenye bechinse mecho na batabuna nigo serikali erigete kwa gwachinga kichingororo enyare gukora emeremo nekero batebire wika babere hasa matukali gusasa matukali ekatiba ebancherete baranyare ko berasuburai naro barakore emiramo nekiro bono agenderete ko oria abakenya banyare gutwara obotoreru kose banyare kwerekea una vaikiraniri kose gutwara omorembe chinga kiechiga chi campaign chintindi chigendete wokwa se chinsemo au hii serikali atutoki. Unajua mimi zamani nimekuwa waziri wa usalama wa taifa. Na mimi najua kuna ndugu zangu wengine walijaribu kunisawishi tutoke kwa serikali. Mimi nilikataa. Niliwaambia mambo mawili. Kwanza, tukitoka kwa serikali saa hii, watu wetu wamepata nini kutoka kwa hii serikali ambayo tulichagua? Si afadhali tungoje? Hata kama ni kutoka tutoke huko mwisho kabisa huko. Ama namna gani? Wakati umekamua kama ni murago sasa unaweza sasa sema tuendelee. So mimi I am very clear in my mind. Mnasema tuendelee. Iko kazi ingine ya viongozi ama ni hiyo nawaambia? Iko kazi ingine ama ni hiyo nimewaambia? Si kazi ya viongozi ni kutafuta barabara? Si ni kutafuta maji? Kutafuta stima? Mambo ya siasa, sisi tunajua siasa ikifika, sisi usione tumekimya ati wewe kwa sababu unapiga kelele ufikiri wewe ndiye mjanja peke yako. Usione tumekimya. Usione simba amenyeshewa udhani ni nini? Usione simba amenyeshewa udhani ni nini? Sisi tumenyeshewa huko nje tukitafuta barabara. Tumenyeshewa tukitafuta maji. Tumenyeshewa tukitafuta masoko. Sasa wakati hii maneno itaisha, filimbi ipigwe, tutaingia kiwanja, mutafatana na fire. Niseme. Unajua kuna watu wanajisifu, wanajipiga kifua, vile watu ni hodari, vile hati kama sio wao, hata hao wabunge hawa wametukanwa, wameitwa majina, wameambiwa lazima waabudu sijui nani. Hii dunia wa kuabudu ni mmoja, Mwenyezi Mungu aliye hai. Niseme. Kwa hivyo wakati wa kampeni ikifika, mimi najua tutanyoroshana na mambo ya siasa. But for now, water, roads, electricity, education, ili tuhakikishe kwamba tumekamua maendeleo kutoka hii serikali.
mwancho murigereria senseme yuno tugukorera ekeunga chinsa inye chabona botuko ritukiriga ria ijuma mbiye bona sana akiagira kwagendere ko mwegenwa Emeagetembe TV ama tukonze kuba bono ritukorera rokorwa wagakiete gwikira ase ebire biga kolende kero siasa entindi egenderete kwenekiwa no kuboria nga onyare kwenekia omurembe nigo guchaka naye anemono tunyare gusabira gusikubeka namo nabo igokwenekia bali baguchigwa kachi kuraso bochorio boke bolo bosio baikiranirie ngane yo senchera ere ya bene na wigo eyo botoero rukigi mankuru kwa Matilda oibo baigwa korwa asibi manyero nere Wilson Makori na wigo korwa studio yakabere nere Kevin Ongeri twara obotuko obuya korende onyoro oboseme bwagetembe no mugaka ochoi inyambasora bye bye. Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Musi atewanga engere ntindi nere koro suchingaye. Engere ntindi nere koro nere kogonchwa. Engere ntindi nere kogonchwa chingaye okogonchwa. Koyose ngoberi kabi koyose ya bona yabe ngaye. Iye pipi ngaye bona nere bunengo. Engere ntindi nere kogonchwa. Nere yagonchwa chingaye. Okay, engere nere liye rende bona. Engere ko yabe ntindi kabisa. Kai. Ore busi ayabona ngani ori kimbere na yori busi keregento na yori busi kere utapa kipa na yori jawo kenyora akeregento na yori busi yabo kene yo chikaba na yo tanga ina buno ngorabo kai tukaliye keragerende data ayo kono ayo be kere tamagro na yabona keregento na ke konga ori ina ro kameta ayabona ngere ntindi Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Omugusi mwakono Uhuru Superstores naindi yakoretire Black Friday. Next tariki ya 25 cy'umutinyo wa 11 ninjwe kumbulire ibintu samaguri ya yuakire omoroka buna bono ebintu by'ubwagaci buna amabati emisumari chisimiti chichuma nechirangi egatinto binde binge oigo ninjwe kumbulire chindanga buna bono amasi ya mandasi aliyo kuruga emechere chisukari amabuta y'ichinyeni egati amamunyuranda mangi ayuri kumbura sedihurira mu buko bitobe byo gutumika asenga bunabono chisabune chitishio chipampas egati binde binge byo gutumika asenga aserigurira mu buko ni njubwe kumburira ya onsi asitituka cha Uhuru Superstores imeyo mu cy'ubusongo litukone yuma yechitariki ya 25 yane Black Friday tebi musani twenyorere amamunyure ye Christmas gengyo ime ya Uhuru Superstores ngobobe ninje principal ya karoka